Akwaba and found Bragan and Sem TVGH so what friend me Addo searching. Ya American asemi or ya wadamfo. MPP what power no ho. Some can Galamsay asemo. Imagine the messages. Oh, the sendo. Or say because of this Galamsay no abine failing into as a suomu free power. Media na me dine ho say adantina yensuo ye kwaye ye bese no because of enipa di omu bedi enti. Ma jani woni mu asem o ka an say we ka ho a nipa miensa. We ka ho a nipa miensa. A omu ya ndisifo omu ya mpanimfo omu kura di bre ka kire me say Kwabena na me say yes sir. Party no omu ni ayi a sustain omu enti asese ye makwan na Galamsay no so talk to your man and I say who is my man and was the national security coordinator otata omododo and I say chief who na woka say and what is it omu so about power they have to. And I'm say, Ada na monya no kwan paso, na momo e, o se obi antumi nkyere ne de onye. Na mekura ma anya careful a, majority enanum aso, ma anya careful de me befra. Sir. Yes. Ma anya careful de me befra. Sa na o se ni panic. Yes. Obi a wo say nipa we ya, wo de Galamsay ye campaign TMPP no. Wo se ni panic madamfo. O ye wadamfo. Aha, why an interview bebre? No cousin. Me who say me fortune na do kra me fortune bebre because my journey sa won konfu eta nwahia no kase wo mu muawa ho. It will be difficult. Me say e be difficult amount. Wo pepa o. Wo opepa say o pesa wo sesa wo man no. Na won konfu na odi di brash wo mu nsa no. Obi agini ye different. Oh, what kasa training so we want to do this, we want to do. Oh yes, we want to trinko. O free one no na ni trimu agini ye different. Omu trimu agini ye different. President wo pepa but obua. Na wo kura president na duru baby kura o mbe attack o. Both spiritual and physical o mbe attack o. Nana me tiao. Mobile power mo ma soldier for nya adwuma na o tete barase to oware nespa ena mahu NDC for yusu a soldier for mo ho o mo ko chama wuntumi fie mu hu a soldier for aneguo finance minister former finance minister fie me say NDC government eko ho no mu hu a soldier for anegu fie ho mo ba mo na mu gu sabi mo ye hu mo bra ban a soldier for te barras no mo to spa no ware o mo nya adwuma ye kom ne yati krom ha hwemo mo an bibifo ya si ya nkasa ya ye kom ne yati krom ha ene ye hwemo mo ya ye kom ye ni bibia aka kire mo yati krom ha hwemo se mo beba power ne ye behu ne ye besi krom ha mo mra na mo metoto mpapa so mo nsamra biem na mo mfa yen ye mu bia sabi party no eye kra ne yakoma no emedi agoro why mo ba na mo de ye mu bia koma aba bedi agoro wo kurom ha asoma si ye minua ena me ni we ne ko school ena me classmate ni we ye ti kurom ha ye hwemo ye ni bibia aka da bia me kamisi ye mu binya sikanti ena ye twen kamera si ye huso eye mfaso dia party ni ba power ye nuanom nkuma ene nwisia ni nyanka enya enu nti ni ye gya ye adwuma atwe kamera si ye huso ne ye de yani ena ye hwemo kuro yi mu ye de yani mo ma sojafo nya adwuma mo baaye mo koyi dampare wi akire na NDC aban na e control yasi yanka bibia ankyere mo
MPP mpanifo ye ni bibia ye beka akire mu kurim ya ye din ne ye hwem ya ye din munko na muko mu suku na mukonya mu classmate fo na mdi kakan ye hunu ni anaba no mu ye no kurom ha under NDC government ye twem ye hunu di anaba no mu ye Collins Zelda ni anaba ye hunu di omo ye hunu nipa no mu bi dwuma omu di ni kuro yi mu a mo ba ya omo san nam kuro we mu fa omo ho di ye ti kuro yi mu hwem ye wo kuro we mu ye ni bibia ka kire mu MPP mpanimfo yi animdifo a mo de mo ba asojafo te baras tospa ne dame no oware ye ni bibia ka kire mu Akuffo Addo tam enene ya sentence agrada 15 years ya ki ebe hu asofo no mo mabobọ credit card kuro we mu ebe kasa ebe hu asofo musuban ti na ama we nu nyina aba ne sa because mo ba obia timiye ne ope okurum ha ai akwada timi sorry didi panyina tem eho president ni ya didi na tem ni ya jano obia timiye de ope kurum ha na mu visa sa na ye de chekire ye di dwon eyeku mo adwene ne se sa na ye de yeku NDC fo pepa wa aba ehunu se no mo kura amo no mo wa aba mu no ye hunu dwuma mo di police ni soja ye enti ebetima ye de yepe bia after election ye hunu ye see ye kobububu school fo pono ni se no ma okurum ha because omunim de mo di soldiers ni police ye yes omunim adekode potiamo mudi police eni soldier fo ye ni kurim enti mo wo power NDC aban no san timi ye de wo pe Messi ye ni bibia ka kire mo ye ni bibia ka kire mo ba ye be ye kom ni ahwemo saa ye betina kire ahwemo mo na mo kom school na mo ni mo classmate fo ye adwuma mo ba ni ya ye din hwemo ye ni bibia ka kire mo MPP mpanimfo mo a sabi atena yiye ema mo awrefie mo de mo ba na mo ho tomo a na mo wrefi mo nchi ye ni asembia ye beka na ye dan a mo beba power yes mo beba power NDC fo mfa police fo na chi sabi nipa okurum ha bi mo ye nyina ye nim finance minister ai ye nyina ye nim asrafu ekogu ni fie asif se wakum obi atu ni fie yenima asojafu ekogu ho yenim asojafu ekogu chama wuntumi ekwan ya yenim muba monka wo mo hwe why yetikrom ha yene mo yetikrom ha sa enya hwe amamuo no ene yenyina ebe free party no enya hwe amamuo no meni we ne ko school ena madam funuani ena we ya bedwa atoa me ena we ya koye se mumransa me ye biem MPP mpanimfo yi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oba no aye biem ate ai mumra na mu me ye biem ye tikro we mu ye nko ba bia ye twen mo ena wo hu se ne NDC aban edi soldiers ni police ye ni kuro yi omo ahunu se ontua police ni soja ka no wontena balance enidi ena ento spane oware ode ne be ya adwuma ai timudi ya mo ba na munya atena yi amuni di na